Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Manje ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezeleke ibhathini u-subscribe. Ukusubscribe nje akubizi mali, kumahhala nje question yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza nje lapho ucindezele ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje question yesenti elimnyama-ke leli-ke udaba kulethele lona namhlanje sikhuluma-ke lobu oxoshwe uZuma-ke kwi-MK usephawule okokuqala-ke emva kwemanifesto-ke laphana-ke lapho ebuzwa khona-ke imibuzo-ke kwi-interview kwi-radio-ke laphana ukuthi-ke ubani umholi-ke we-MK-ke wasiwaveza-ke okuningi impela-ke obekungaziwa-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni ukuthi mina wezwa ngampela nje into engenza nje dodedela ividiyo-ke uzwele wena-ke ngizocela-ke laphana ukuthi muzwile-ke le video-ke ungene mu-comment section-ke ufishiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ngicindezela ibhathini nje usubscribe nje kubiza imali kubahala nje question yesenti elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Ubani leader ye-MK manje? As I said, if are null and void. So what uNcamalala did ethi uyangixosha akusebenzi lokho because akalandelanga imigomo yeqembu. I sent incwadi of suspension to him, which he received and never responded on it. So I still understand why he's still suspended. Yeah. Okay, so ngokwayo usasuspendiwe uNcamalala. Then ubani umholi currently or leader ye-MK currently because former president ususpendiwe ngokwencwadi. So ubani or iyantanta nje manje MK ayinawo umholi. I-organization inabuholi. Yeah. Ibuningi ubuholi bukhona. Okay. So ayingeke izintanda. Yeah. Izohlala inawo ubuholi bukhona. Okay. Kodwa njengamanje ubani umholi? We have a structure ngaphakathi organization that is leading. Ngikhona, I'm still a leader of the party. Okay. Yeah. Okay. So uNcamalala ususpendiwe. So lokho vele wena ukwenza as vele umholi wayo as always. Okay. All right. Athi mntu ngasibambela inkulumo yethu. But I know ukuthi sesazoyikhuluma futhi because kunezinto eziningi ezisele esadinga sekutheni ke mazikhaveke. Sabonga kakhulu umuntu ngwake ngesikhathi sakho. Uzoyivotela MK? I think I'll be the first with ballot box Yeah. MK. Yeah. And ngincenga wonke umuntu waseSouth Africa ukuthi izinto ezenzakalayo neyinkinga esibhekene nazo ngaphakathi kulobu buholo omncane obungaka-confirm ngisho i-conference zingabahindarishi zingabavimbeli ukuvotela umkhonto and bangaphatheki kabi. Siyaxolisa ukuthi ziyenzeka lezi zinto but as ubuholi sizokwenza sure ukuthi i-leadership after lama elections siyayilungisa. Okay. Because right now asinayo leadership engathi inohlonze lokuthatha i-organization yaphambili. Ingakho-ke ngithi after ama-elections as we promised sizoba nayo i-conference la sizofuna abantu abangamalungu omkhonto wesizwe bakhethe ubuholi obuqotho and ngifisa lokhu baku-understand. Ungabukhethi umuntu ngoba nakho wazi ukuthi ngiyamazi ube wanginikeza ithenda or ube wenzani. Khethani abaholi fresh people abaziyo ukuthi bafisa ukuthi i-organization yethu ngoba asifisi ukuthi i-MK mesibuhulumeni iphinde intshontshe ibe nabantu abangenandaba nabantu ama-office abo ungangena ongena ngama-appointment when sisafuna amavoti asiwacela ama-appointment abantu sifika noma yibona basi-welcome nabaholi abazobakhetha kuba abaholi abangezuvimba ukuthi abantu basondele bona. Ngizwe Mntungu, siyabonga kakhulu. Alright, wena-ke umholi womkhonto wesizwe ubaba-ke uJabulani Khumalo. Siyabonga kakhulu ukuthi ngasihloniphe abanye sesisidleke nesikhathi sakhe because yethu sekwetheleni nakanye. Siyabonga kakhulu Mntungu. Umsakazo ulalele izwi lomzansi ku-98.0 ohlelweni lakho-ke Imbizo wona umsakazo-ke wakho wazo izingxoxo. Hayi bani. Shobile nangani. Stay informed.